Ngiyabonga bafethu ukuthi nibuyile futhi le kusase-Ringers Podcast Show and kusaseyintwana yenu bafethu Twin Msisho fanaha ngiwani Twin Amadikho Twin DB kunala kwamele aphuthumele khona vele mara ufuthi uzoba khona ku third episode le second episode and bafethu ngithanda ukunibonga kule support enisibonise yona ku first episode bafethu hayi angazi singababo bani ngaphandle kwenu. Siyabonga so yana phambili bafethu like ni subscribe ni share niyazi bafethu nibatshela ukuthi Ringers Podcast seyikhona bafethu sho sekasi lena sisonke so wethu tsatsa liphakathi emagcineni uyazi emkontre tsatsa la kuhlala izinja kuphela fandaha ngihlele nenyinja ke ngithola hayi ukuthi nje ukuthi hayi abafana izinja like top dog le ngithola so fandaha ngihlele nathi yathi amidala ngicave yathi yenza into enhle emphakathini izenza like example right kubantu abazayo yathi that's what ukuthi sivele sathe boy uza la ube second guest la ku second episode uzoba guest yethu ngithola so ntwana yami vele ngicava ukuthi izovuma ukuthi asiyafera uzongijikela manje ngeke azongijikela manje so lathi le ngikhule nayo nyana nasho ukuthi ngikhule nayo nyana menginensumba for more information singantshela nje menginensumba le yazwakala nesikere yathi boys akhatha lezinto wena ucisha ufuna ukubulala yathapha semsebenzini nina hayi makafuna futhi uze athara ngeke baminde and then hayi sakhatha bheka njalo sokusele asiyeke so tell me ngicela uzintroduce nonto obatshele laba ababhekelele ama supporters wethu vele ubatshele ukuthi ubani ngifuna ubatshele vele ukuthi ubani uyenzani sure ngicalela ukukhuleni kwakho batshele ukuthi ubani ukhuliswa abani ugeleze kuphi ngoba no mangenzele search yami but ngizoyenza ibe short ilone sure ukuthi ugeleze ucedile and then ufike kule main topic main point la ukuthi la ngithi la mawuceda isikolo ila ke uyenze something enze ukuthi sikubize ngala kushow fana so ngicela uzishaya ufundile uyazi kwamele usenze kanjani. Okay sanibona ngiyangithanda ukubonga ithuba engitholile so igama lami uzithulele ngumbukeni uManqobo Mabasi Sibonga bese ngazalelwa kuphi eNquthu eNkondlaneni ngaza eGoli ngafikele Orange Farm TCA le ngoba ithe bese ngafika 2011 la eProtea South eMponti deep inside Soweto Yes. so ngihlangane namajita khona la yabo into enjalo so mina ngathini okay ngifunde kuphi Almond isikole Almond Almond high school primary ne primary feeling ngifunde eProtea South Primary School bese ke mina bengumuntu ongathandi ngishiya ngumuntu ophiwe like ezandleni nje ngithanda ukwenza yonke into ukujayiva ngijayivile ngisajayiva namanje majayiva sure ansula yonke into hambi uyazi manje usijayivile vele so wazani so ngenza into eziningi zininto bengizenza so nekhabethe ngiyahlanganisa mara sikho la ngihlanganisa amakhabethe manje yabona ngishana amakhabethe yabona yi-studio so uyasho ukuthi wena gifted ngakhona ngezandla zakho ngakhona ukushare i-studio table sure mina ngikhe encwadini nanye ngiqambela amanga like mina ngikhule nje ngithi ngizama ukufunda abe ngakhona sure yabo so hayi bengistressa kakhulu feature yami ngibona ukuthi okay nginayo idinge ukuthi ngiyisebenzise but encwadini anyikho yabo into enjalo ngibe ngizama mara fili asikho lapho ke ngoManqoba njoba bese ngishilo ngiyathunga ke ngithi uqala kwami ukuthunga uqala egrade 3 bengisinisa amabro hayi dog ngizwe grade 3 ngisandla bayazi abaningi ngisandla la kukhimi ngizofika nefuthi hayi Manqoba kwaya obviously endlini vele bekunomshini so ukuthi umshini bengingakwazi ukugana yabo mangithunga ngomshini bengisuke mhlawumbe mama awusetile yabo into enjalo bese otherwise nje beyangathanda ukuthi ngiskine isimama because beyangathanda lamabhuku esiwaqokayo yabo into kwaya ke yabona ukuthi man into entsha vele yabona yangisupporta into enjalo then I think 2021 baqala wayenza lamabhuku umkhathi yabo
abantu bangibuza kanti wena wangayenza into ekanje because lento le man niyayazi man uyiphiwe yabo. Sure. I was like bafethu ngizoyenza lento le mase ngifuna ukuyenza yabo. Yeah. Okwano hey sobona. Then ngiye kwenzeka ukuthi in grade 11 I think ngiyenza grade 11 2021 wenza grade 11. yeah khona umngane wami bekaqede isikole yena yabo bamenzela iphathi kubo. So benginejealous nyana ukuthi isho umngane wami uphasile yabo. I wonder mina grade 12 ngiyenzani because ngiyacala situation yami ngisolo mina ngazi ngafunde empilweni yabo. Like serious angazi ngafunde empilweni. So kuba indaba zokuthini okay ngizoyenzani in future ngizoyenza impahla ini lezo impahla yabo. Sure. Then ngaqala ke last year I guess last year ngo March ngaqala ngaba like okay thi ngiqale ngenze lento le yo Last day which is 2023 ne. Sure last year. Okay. Ngithola ngoba indaba zokuthi ke ngiyaqala ngayenza nje okay ngabona ukuthi man abantu bayayithanda le net for ukuthi nje inithi yabo into enjalo. Bengingakobi nalento le ukuthi okay bengisayenza into enzo abanye abantu yabo ngiba like but no sengenza into ephuma kimi ukuthi okay yazini style sami ayekho omunye akunakuthi ngizobheka like bese angenza ngishaya into yami ungakazi nawe wayibona. Sure ayinabo futhi abakazi bayibona. Nami leskipo ogcoke manje yakazi iskipa ayikhululeka iskipa bake basibona so bake basibona mara ku niyakima akekho omunye naso yabo namanje bayazi impahla zami bayazi. So ngitshele yini ngale gama le cut and paste angithi mina beyaphi le gama cut and paste. Mina ngikutshela bengalali mfana ngicabanga namagama everyday ukuthi okay ibrand yami ngayibiza nabo into enjalo yabo sidodwe ndangweni utshela umuntu athi ayemfana lelo gama lelo zami igama lesilungu nyama ngothini sidodwe ndangweni yabo indwangu sidodwe obvious indwangu vele seyikhathele mara masilahlele endongeni angithola no iyabuya la yangithola. So umuntu beyangayiboni ngale view le ngiyenza so ingakho bengistresseke yabo. Then I was like man dala ngikazi ekhothani bekhona le impahla lezi zama copy and paste yabo. Sure. Bebazibiza ngokuthi ba cut and paste mara bengekho igama lesi cut and paste. I was like cut and paste yangithola dala khona man ngide ngilethi cut and paste so ukuthi nje bengekho ibrand yakhona yabo. So I was like ngoba vele mina ngicaza nje style yabo ikhothani njalo mina bengikwazi ukuthi manje ngidle imali yokucare nyendo ngempahla nje like ithi bangipha 200 week month mina ngiyangithenga ukudla esikoleni ngiyophakisa umalibisi ngithenga ibro yephepho kuphi la ngiyamfakazela ngokuthi usikila yenza ngisihamba naye bekuba indaba zokuthi nje ukuthi ngidlile wangidlanga ngizongiqoke kahle mina ngithanda istyle like ukuba clean okay so into enjalo because ngiyakhumbula uthi ngifuna ukwenza lento impahla lezi ku voltage ne because ngikhumbula linye la ngizwakala kimi uzongitshela ukuthi ntwana kune hiring le kwamele ngibone indwangu ahlanganisa imali waza kimi le blog le 17 yabona sure ntwana singayenza something ngathi manje mina ithi imali ngeke bangithola yabona bese yabo. So why ungashayanga le ku voltage because no sha le balance ku voltage mama sathi kupheka crane like angithi ngibaqala ngalento abayithandayo nami ngiyayithanda ukuthi angiyithanda ngicala ngalento leyo. Then mama sathi kupheka crane khona informal engishayile ngiyendwa ngekhethenisi khona ngishayile ngisona ngiyayiposta ngiyabacheck ukuthi bayayithanda na mina ngathi ngayithunyela into enjalo ithandwa yimi angithi no senza ngokuthi okay into ithandwa yimi izokwazi ukuaccommodate nomunye umuntu yabo into enjalo because anye sithanda into efanayo sona yabo. Abanye abantu bayayisaba ukugqoka ivintage bathi fakela namehla bokuba ngathi umuntu omdala yabo into enjalo. So nawo sayigcoka kakhulu lazima ngisengithatha ukubheka nama picture wa poster kunjalo no sengigcoka ngabo masesali Sunday lapho nalapho because into engishaya kakhulu and ethengwa kakhulu ile so yabo. So like ngiyabuza and ngibonile la like nosengibuzela abantu vele laba bacava ukuthi uwe sokushuta kule second episode bathi sesicela ungibuzele msesho ukuthi le athi le
le mpahla esigcokayo like mayishuta zibe zizintsha zonke na or iya repeat or yona mayiceda ukushuta fandaga iyagayisana ukugambani boy la ukuphisana ngazo ngiyaphisana ngazo but akusinto ukuthi ngakutshela ukuthi ngiphebani yabo into enjalo mangathi ngiphisane ngayo nginokupost yabo ngithi into ekanje uzongithetha kuqala uzothola then ngigayisane ngayo but most of the time ngiyaziphinda impahla abafethu ngiyaziphinda impahla ngithola then ngathini abanye futhi banokuthenga like game straight bathi like angithi bayazi process like ukuthunga ngisho ngithunganyiwa into enjalo so une pressure eningi so nabantu angikwazi baphendula bayazitshela ukuthi hayi yeah scam yabo into enjalo so injalo angathola abantu engizosebenzisana nabo ngithola so yeah uthini ucabanga phela kwamele uthola assistant ombheka ngakhona no sisondela kuma December nawe yazi ukuthi nami dala ngiskima abantu abakhona kule game show ngiyazi ukuthi mase kuthi September October November like ipressure ibapaya uthola ama-order yabona mina ngiyashasha ipressure ibe khona from January this year wena go stop isithi December year ngisakhuluma akasikafi mara ipressure lokho ikho ngizona mana mina ngakutshela ukuthi ngibonge TikTok ngibana ngiyashasha TikTok Espanya since ngaposta la TikTok yo into zava Facebook feed ya unama followers engaka TikTok yabona mina inkinga social media ntana nginayo but ungathini ngibheka ngitho anginayo social media kakhulu ngithi ngihlezi ngispana yabo into njalo mangena ngilikeela abantu ngiyazilikeela nami check ukuthi na afi no man so yeah awuzongabatshela mawufuna ukubatshela mara bayazi abanye cut and paste abakusearch bazozibonela bavela follow etinqobile cut and paste etinqobile 3 yeah va ku TikTok uyobona nje impahla ibone into leyo vele ufollow sure yeah uzobe ungekho i1 uzobe follow uzobe add inamba kubantu abafika boma 12k uyali nami ngiyakufollow na uyafollow back akusila ma bese angizothi celebrity ngani sure awuthini asiselebha ngithola mara uyazibona kule life obuselebhi yazi mina ngathi intwana abantu banganyenza yona ngile nami ngibala okay file but angihlukanga kunawo sihlukile sithole lutho sihlukile ngokuthi mina sihlukile ngiyabona ngokuthi mina ngiyaziwa hayi ukuthi siyaziwa impilo engizobe ngiyiphila like yaziwa kahle kahle ngibuza ubuselebhi like no nkana like akusi secret mina ngizokhuluma mina ngiyakhuluma uyakazi wena unemali boy kazi uyathi ukuthi ama-order wakho soloko jele phela thina kithi abafana amabhizinisi sibona kanjani uyasave ebhizinisini bafithu kuseba iyafuneka and improvele fandakho ukuthi imali because ngithi ngicela ukukushaya ngecall ukuthi sorry fandakho uzophethe ijuzi phethe ukudla nathi ababa umdelile nje uthi hayi mina ngifuna ukuphuza amanzi ku podcast Ithe lomjita no subscribe man nathi so sekhona ukuphuza lezi ungenza umuntu omubi emphakathini bafethu unamanga ngichomi mina okay mathema ichomi that's athi ukuthini ivele yavuma nokuza yini so ngizwe uthi ukukhuleni kwakho umojiva ne yinto ukuyenza ukuthi uchieve ukujiva ngoba awusajiva manje ukujiva wayekela ukujiva amapiano bengijiva jipa bhenga bonke njalo ngawajayivela namapiano but awangishayi like ngabo ngathini ngipora into ejive like bajive into e1 bong upiano konjona idale mina mina ngithanda ukuba creative yabo into namanje ngisangajayivela ipiano ngithuka ngitho yeah like serious yeah and angiyela ngijive ngirelaxile sazojive mara futhi angisithola isikhathi kunala uthi wena waphuza ubheme mara uyahamba umjivo kanjani ufunani edaweni la benginokuvakasha emjiveni like serious ngithanda ukujive so ukuya kwami ukuya emjiveni ngiyojive
moyo perform like moyiso isipana. Yeah, bengiso ukuthi okay feli ngifuna ukufika la ngihlangisa abantu ngiphume kanje and bengalale emalungu bengithi nje ngiyehla yami so aim ungazi ukuthi uperform ukuhlangisa abantu nje ngiyenza into engiyithandayo ukujaka mothanda ukujaka namanye ngithanda like ngiba personal mazuthuwile ngiba like uthini yazi ngithanda kanjani bakathi uwile like yangiso yeah ndenjalo yeah so ukuthi kwamele ushayanyana ivideo nyana ubabonise ukuthi babonisile lapho TikTok nyana ukuthi hayi bafithina into ethe ukuthi movement nyana even into ongajayivanga ngajuluka yabo ngiyakuthola yeah so nebhola ngidlalile ukugijima ngigijimile yazi ngenze wasana like into engizile jack of all trades ayithi yonke into gijima and ngizwe lentwana yami vele lemigeleza nathi ayikho ishuma ncobe ethatha so like I was like hey mina phela wena ungazele ebholweni mudlala ibhola phela montsweni ngebhola lo sekasana sistory ukuthi ngishiyaswa ngisikolo kwenzakala tuku after 2 months hey bafethu 1 month umancobe uvala yonke yanimo kwenzakala lo mchithu Spanish umuthi right yabona tuku nawo umuntu sekazana ibrand yakhe seyakhulu why kwenzakalani sitshela isecret nyana isecret bathulukula laphi kwasana ngithola so nawe lesikilo sisebenzisayi uzozaba amandla ukuthi okay nawe like izokusebenzela lena so uzosho ukuthi kuwaba nebrand but awazange injalo nami ngizengazama ukufunda incwadi bhala kuzanga kwa yabo intana mina ngikuyinto ezibhayo hlukile ntana uzozuyithola into good kuwe ngithola mina ngikude nje like nje ngathi no actor bafithu so ukuthi ngisabo camera ngikwazi ukuyibheka no actor ngithola because ngiyakhumbula nokucula bakubera ki ngizona manje nganigebele ibeat uyazi bafo ngingashaya nje inamba ethe ukuthi abazi ukuthi mina producer bangibhikisa konje nokucula ngabashaya amantanyana nyanga ngibathuke nje ngibatshela ukuthi hayi ngithola ke so ngifuna ungitshele ntana nosiringela phezulu kwebrand siphumele ukukhuleni kwakho no so nosizeke ucut and paste vele no so kwenze njani uzucale like ucala ukuthunge disitele ngasisakho straight leso sibone umunye umuntu esakho icale kanjani why u decide lento lami ufuna ukuba unique or because bangasupport engiyibona bengayithani into engiyibona yenza abanye abantu like ngathi besides angisho ukuthi abantu bayenza amanga like bayashaya into yabo ngithola yabafanele but angithandi into egcwele mina ngisimple like mina ngoba usimple kahle angithandi into egcwele into enjalo at least mayigcwele mara like ingabi nedrama manje ethi ukuthi yabo so angithandi into enjalo ngithanda ukuthi okay kube like okay noba bakhangaliqoka ibro engilenzile yabo ngabe ukuthi ibro liqoka ama-2000 kuphela no like accommodate wonke umuntu ngiyakuthola ngoba because mangathi uthatha ukubheka umkhathi okudala boqoka yintwana kakhulu ama-hotman bazokutshela kahle ukuthi mina ngiyixokile lende yabo ilinda but mina abantu abangisupporta kakhulu ama-hotman wena because ngithima ngibheka la abantu abaningi abantu abafuthi abantu abashadile abantu abasiye abaserious ngempilo so i-target yakho abantu yibo labantu vele yibo mekuyi-target yakho sure mina nokuyenza into ethandwa yimi wena uthanda isitayela sabantu abadala mina njengoba usho ukuthi i-vintage yabo ngithanda ayikuthi isitayela sabantu abadala silungise lapha ayikho into umuntu omdala kanjani man fanele ukuthi ingoma zabantu abadala bazenzele bona abazenzelanga bona angithi nosiyalelwa abantu abadala isikhathi esiningi yaziwazi mamelwa abantu abadala ngoba izabantu abadala bamatured okay kuney'ngoma zama-2000 ezabantwana ukuthi ngimatured ngisasemncane
I was in love mangibona abantu bamodla ezikolweni ngisase primary nyabo animoto yobhekela ngithi shay vintage lo muntu lo like yo le dress le ngenxa sabo since sase primary ngithanda lile ngiya so yeah okay that's nice njenjalo hayi bafethu ne shothi uzuthilela ngafuna ukhipha yonke information Lana ngithi ngikhiphe yonke uhlanga uhlanga ufuna ungitshela ukuthi ni like uyiqale kanjani right kanjani like okay angithi uthi mothunga ngiqale nge350 ka Ramaphosa ke iyabona ufuna ukwazi lokho ukuthi okay uyiqala kwami bengilokhu ngitshela amajita ngifuna ukushaya into ekayo so isupport ibe khona emajitini yabo wabantu abazokuthi macala mina ngiyakuthemba yabo ayibayazi vele ukuthi okay vele bengishadi bengiskinisa amabro abantu namanje ngisawaskinisa amabanye abajikisa bathi ngiyachoma wabajikisa Spanish ibha mangizoyekela le ukuhlanganisa incaza ngiskinise la isikhathi siyahamba so time is man and angithola abantu balindise from boma 3 weeks back for mara i20 minutes izodlanga ngoba ngisebenza ngiwani ibhaya blind ngisho ne1 minute ibhaya ngiso okay sila ukuthi ngiqale kanjani okay feel bengihlezi ngitshela amajita uthi amajita yangithola ngifuna ukushaya into ekayo because ayiyabona mfethu yabona yeskela and into enjalo bathi hayi ntwana thina sakuthemba nasa so khona iyathi ama Trevor ngithola zonke ezangithemba mara obvious first customer kube uwe ngithola Trevor ngifike la eProteas out ngafikela ku Kopana Trevor plus artist yini station sakhe ngifikele kuwe istation sakhe Kopana yabona ngisukela uzothi wasima umngane ngithola Trevor Kelly ngithola so akuba yini abazokuthini ngiyayitshela okay sahlanganisa ama 350 ka Ramaphosa yabona yabesafola i350 ngoba sikhathini bankathina kithi khona ngoba yini abazokuthini okay sayeJozi sazula eJozi sithola material yabo ngithola sayibona enye but i-fact up yabo into enjalo sinethemba ukuthi okay singabone asiqhavi masayida yabo babantu abazothi siyabuya yekazi khona uthe babiza ngikholeni Colin the owner of Mkhatho wethu ngaya kuye ngayethenga imaterial kuye ngithwala ngithengisela abuya ngahlanganisa ipro lahlangane ngakazi ngahlanganisa uthi uyazama vele bengithi ngiyayenza bengathi bengithi ngizoyenza uyazi ukuthi uzoyenza afundiswana awekho umuntu okufundisa no ngithathe ipro lami lakudala ngalibheka ngakhatha ngalo futhi ngiqoqa crane ngakhatha so yaqala yavela kanjani mina ngathi ndibe ngiyofuza because okay uma ulili ngathi ngiyathunga yena but ngathi ngifuza time because time lami nalo imoto walifundiswa fix imoto into enjalo lisifixele umuntu uthi manje into noma ngafika imoto yano uzokushayela yona so adinga ukufundiswa ukushayela yona so nayo question ngathi important le ukuthi ni if ole lakho melingabhayanga umshini or ole lakho if melingathungi at all ngikuthunga without umshini kama olili ngiphendule ngokweqedi ngihansi so like ngiqala ukuthunga ngizama ukunderstand ukuthunga kwami ngiqale ngesandla ngithi beside umshini kama olili angithi no phela uthengile umshini wena ngemali yakho ngikho ukuthi bengiskinisela abantu ngilale bengiskinisela abantu kuyenzani musinisela abantu amancane ngesandla cabanga ukuthi bengazinto vele eyala nikhona lento mara isizeka ngokuthi ni isizile ukuthi okay vele oleli kunomshini thingivele ngiqale ngilini ngikhona nemshini engiyithengile yami but uyasistarta ngoma oleli starter ma-oledi because khopho khona into ngifuna ukuthi if uma-oledi mekana mshini like from the first place nozenze plan sure bekumele vele so thini kule ntwana lezi nazo ezithanda ukuthunga mara akunamshini endlini uma-oledi inesa anganasikhathi izinto zokuthi yathunge like angekho umuntu onale ukuthunga efamilini awemhlabeni ntwana like ezinye izinto
akumelanga ukuthi ufostele ukuthenga umshini ongaka uyakwazi Uyacala ke. yeah kahle Into important and hayi ukuthi no second hand ngithola indawo nendawo kunala kuthengiswa khona ama second hand ngithola yasave inyuko uyitholayo kera noma yini uphande uthengisa ama ice ngithola for ukusivula phuma like ungahlali uthi okay yazini if ngiyafuna ukuthunga but ngizoyenza njani anginamali uhlale phansi ucabanga no famele uthola boma 15 rand ustock ama ice kwava from estradini uyesigela uzama kwagelizi noma yini beziningi indlela zokuyenza imali ijozi manje uhlale ijozi likhona stock amakepisi le plane uyabuya uzothengisa like asingemali yakho dog no abantu abasathini nento ziplane bafuna at least kune-cut and paste bangayithenga bakhona abantu abangana ama-brand bafuna ukuba nama-brand so bangastoka kuwo beside ukustoka like uqala i-brand like ziningi indlela zokuthi ungaqala i-brand so like us bakhona abantu abayenza banemishini angithola yokuprint angithola so wena mawuzofika yikazi uthengile ijozi uthengise ngeprice yakho uvulela nomunye opportunity ukuthi okay file abe na something akwazi nayo ukuthengisa futhi ayothengisa njengama ngithi indwa ngiyithenye emakuleni namakula ayistoke somewhere like shoot dealing le iyashintshana like without my friend mina business lami alikho naye without loya alikho into enjalo so wena bathini abahambe ngeke uvume my friend mina ngavuma if bangayekwazi ukuyenza lezi zinto lezi abazenzayo mawuthatha ukubheka nakhona futhi mina bavale bayenze abana-document ukuhlala la that's the reason manje inguphi bayenzani bayamosha mani bayamosha abacommit crime abakhona ukufahlala ngithi abana-ma-fingerprint angibazi nani ngithanda izinto sithanda izinto ngithanda izinto mara sikho la sikhuluma ngelinye ilanga ngoba ngiyabona nami ngoba sikhuluma impilo kakhulu ngathi sinawe uyabakhulumela ngibakhulumile ntana debate nje angithola segazini so ngizokhuluma ngepressure and also kuma-December uthini ukuthola umuntu uzokusiza ngosipana nani ukuthi uyabona ikasi vele zibhaya vele abafana nawe kukhona amajida angabhemi angaphuzi mara ayenzi next ikasi ngithola so ahlezi abroke amajini akunalokho ukuthi awuphuza awubhemi yini aphuza awabhemi so wangabizi ngane wani ukusiza at least ngama-measurement ukhathele isipani sokhona ngisho ukuthi into iqala lileni lemi elifile kusinto ukuthi ngifuna ukuthunga but awukho la wenzela imali kufanele ukuthi ngakufundisa ukuthunga bese sinemini yokubona usebenza i-roots yabo kusho ukuthi nje bothunyela inyuku bowenza okay boyenziswa ukuthi ufuna imali kuphela awona vision ukuthi okay lile ngile ngifuna ukuyibona seyida yabo abantu engabafundi labo yabo so ufuna umuntu onale vision le enginayo ukuthi yazi ufuna ukuphuma ekasi ngalento le ngifuna mfithi lento le like boma LV yabo LV njani ube like into njalo ufuna ukuhlala le e4ways mina Waterfall City ngilento le okay uqopha umlando ngeLV bayazi naye ngoba kuzokuthiwa manje ngithola LV uyinto engakhompyutha nayo i-LV ngathi ngifuna ukufana naye like okay so nasizoyivala ishow uthini if bafuna uku-order abanye ukuthi bazokube bacavela kule episode le ku-Ringers Podcast if vele sebafuna uku-order abathola nyani ijezi iskipa yonke into abafeel ngathi yabachaza right for bona bangakuthola kanjani amanamba amvile ngibatshela amanamba noma ngoba ngitholakala enambini ngithola WhatsApp ngicela ungifonele because kunama text amaningi kabi la uma 300 ama-text angaphendulwanga 300 kusasami ntwana wena yasignora wena yazi yabona manje sesishaya umuntu ngebhola mbuka 294 yabo so into enjalo so awumemeza amanamba wakucala 078 124 7782 078 124 77
Awabo. Okay, askisini bafethu ngiyaya yabona no. 078 124 7782. You are my number lawo Mr. Cut and Paste. Nangibiza kanjalo manthandi ukudla wami sekuze kwaphola kuhleki Again, kangithi siloko siyakhuluma. la. And the episode yafandaha kakhulu erekhodi ukuthi sibonge mina bafethu. Sibonge support yani phambili ni support yani phambili nigcokeni nibe bahle ukhona ucut and paste bafethu amanamba niwazwile bangeni December elite mfethu bangeni thinta ntwana mina yikundlela mhlolo wabula kula abashanjani ikurungela Umzulu wakhula neshangane ke mina nani la so phela sawena uRuhani susayini kwabule baba nabashamina nabadayile kubili bala utayedla ibala possible kadama so itasevana yena umngani wayina kasholo anytime nje utabuya sakhenza bafethu emahlweni imsubscribe amshare nami yakhenza ntwana bakhenza batshele balake laba subscribe indlani kwasho leshashibula ukuthi angifanele siyende ngani lapho D'accord, so bona kule episode bafethu